ubuqinisile yini kanti uthi manje uGinendo uthi uGinenda funa abantu mawuthola labantu ngizokunika ipromotion uthole nemali futhi ezinkulu ingane nje bisingasasetheki mayifike kimi ingane yami igxume mangithi mina hayibo kahle leyo ndaba zo promotion ngena ngomsebenzi wakho kuyipromotion fakwa ngokuthi uyakwazi ukwenza umsebenzi wakho hayi ukuthi wena uthi uzofaka ngoba uhamba uthunywa sorry nomkhuhlane yilokho kongenze ukuthi ke bese lokho edibana noGinenda uyasuka lo mfana mayebuyile ngenilanga siyaqala uthi baba mangacela wena nje umukele izinto onganikwa indlela phamaphoyiseni onganikwa yona singacela nje sicele ngomunye umuntu sifihle ngomunye umuntu ngithi wena unomuntu obabekile ofanele benze lokho bese hayi ukhona omnye kuthiwa uKhumalo wena ungayibiza ngoKhumalo nala uyokwenza ubhaliswa uJen Ginenda ubhaliswe ngoKhumalo hayi ngawe ungakubale ungakwesabani ngithi lalela la mina ngiyasebenza ubungibona angifuni ukuthizela ngifuni lutho ngiyasebenza ngizosuka emsebenzini ngihambe nginemali zami uyasuka lo ngenilanga kuthule ngenilanga fona uGinenda athi uGinenda mzilikazi kaMashoba ngibe ngimtshene nje phala ngiqale ukubona lengane lento yayisho la nansi silapha kuGinenda athi uGinenda mzilikazi kaMashoba ninjani niyaphila ngithi mina sorry ushaya wrong number angisiye mina mzilikazi kaMashoba ungakwabani kanti wena ngithi mina ngakwaZungu mina ethi pho uyini nalono iphoyisa ngithi uzalwa yimi lo athi ha uzalwa uqinisile ngithi uzalwa yimi lo mfana lo bese noma ngushilo okunye ngikhohle ngamenzela bese ngithi mina umtshela ukuthi uzalwa yimi ngisho license le esebuya etraining lapha bekufundwa khona ubuya ngitshela sebuyile ufuna ilicense wenzelwe yimi kwale license a driver ngayo ke mina ngikhokhe imali zalapho ngimenzela ngoba eyingane yami ebese ethi uGinenda ke hayi kulungile ngizoke ngizwe kuwe avala ifoni yahamba ke le ndaba ngoba injena nje ngisho ufonile ngelinye ilanga khona lapha nje sebuya lapha kokuthula ubufakazi ufonile wathi baba manje sisacela ukuthi sidibane endaweni ethile ngifona nginoGinenda la ngicela ukuthi sihlangane lapha ngicela ukuthi baba ungatsheni umuntu ukuthi uyapi ngiyakutshena phela yonke leze yakhudumeza aba ungatsheni umuntu ukuthi uyapi ungahambi futhi nomunye uze wedwa so lokho kwenzeka emva kokuba igama lakho selimenyeziwe vele enkantolo lingakamenyezwa nje uye so emva kuba ethula ubufakazi balokho ayikwethula ubufakazi umfana noma uGinenda ngesikhathi kwethula ulo iphoyisa umfana uyena ke lona ke ongitshela ukuthi uthe efonini uthi abantu ababeseduze kwambaze balalela bathi hawu ngingezi ngize ngedwa ngingasho futhi ukuthi ngiyapi baqala ke nabanye bathi basopa kumanje ke yikho ethi mina uhamba nobani uthi uhamba unoGinenda ngoba efona nje ngaqala lapho ke ngabaqhelisa endli kimi nje wena lo mfana ngaqala lapho ke manje ungasondela eduze kwakhe mase ukukhona ngitshena khona manje ke ngifuna ukuya la uGinenda ke uthi ngelanga enye ngilalele la ngizwi uthi uGinenda kwangithatha mina ngahamba ngaya ndawana athile mangilapha ndawana athile kwase ngasuke ngiphazamise
wathi uGinenda libale ngicabanga ukuthi wathi kimi mina ungithathi ngifikile kuye ngenza lobo bufakazi kade manje efakaza ngabantu abathi wayenabo uGinenda kule lokhuzana ayisa emantshini afakaza manje bengilalele afakaza wathi umuntu aqale ngayo ukumusha wathi uqale washo ukuthelezi uthe wayenobuthelezi uyamazi ukutheleza angimazi bengifungisa xa bengifungisa bebuzwa lo mmeli wabo lapha athi wayenobuthelezi nomakhubu umakhubo nawe uyamazi angimazi bese kuba yilelo ke ngiyoxolisa lapho bangimbize igama lakhe walisho kodwa ungumsuthu ngobuzwe bakhe manje ke ngase ngibhala uGinenda ngase ngasikuthoba phela yonke into yokufungiswa yenzelwe epolice station kodwa lapha ke engithi wasilaba noma bembuza khona kwasala khona ukuthi besethi abaka lona ke enanizomfungisa ufakazi ngobani nakho ke lapho kusale khona lona ngoba lo ngemzalayo mina phoyisa uZulu uhambisana ngithi uhambisana noGinenda igenge kaGinenda amaphoyisa le ekhomba ukuthi yas wayisayine kwasayinwa umzukwana sikhuluma kwasayinwa wonke umuntu wasayina mina ke ngiqonde nalokho mina ngiyazi ukuthi kufanele ngibhekele ngashuthi ngafaka ngifuna ama fingerprint ami acheckwe ama fingerprint akhona lapha makhona ama fingerprint kule ncwadi ayiyenza uGinenda sifungisa kuyo ushilo yena eyisholo yena engabanjwe umuntu ngodlawo lokhuze bengabanjwe umuntu ngodlawo emazambane nakhe ukushilo wathi nampa ayina kufuneka ke kubonala ama signature aboke bonke la lo nobuthi ngangilethe ufuneka kuvele yena ke lo ikakhulukazi ngeke phela mbhalele ngaphandle ilokho khona umbuze khona lapha bengisafuna ukuthi ngisho khona kubeka nje wakhuluma ngithi ke sengilapha ke manje mina kabange sangibuza yibona isignature yami engicathe nibheke nibuke nansi isignature yami loya noma kwahulumeni ngishenge ngisebenze nabo bafebe bekutshene beyibuka ukuthi nansi futhi ID ikhona yayibona nansi ID ikhona bengaze nginaka ukuthi ikhona nansi ikhona ngifuna ke le signature ke noma ngathiwa bayifojini uhamba nekwezinye kodwa isiqedile ngoba ikhona la yayibona ngithi yiyo le noma sayine Africa ngithi ke manje ngibuyela la engicela ukukubuza nakho ke sonqunywa ke ilanga ke sokuba khona abasono uGinenda uthi akazi next lokho angifuni lokho sikugqibe sikufile uthi uGinenda akazi next ngabantu ababulala uMeyi ngafika la angithi nokwafanti ukhishwe incwadi nami ngaziswa yokuthi iqala lemhlaka so idate ngesikhathi okanye transport ezofika udriver uzofika azokulala yabona udriver ayizongilanda kuphi lapha engikhona kodwa ke manje umanka mina incwadi yokwaziswa nje nanokuthi kunecala bayovela phambi kwemanje sebevelile batshenwe la sekuyokhulunywa ke manje ukuthi lona ke manje kufuneka umuntu ozokhomba laba enkantolo phela yabakhomba abantu bese kuthiwa uphi uZungu bese ngibizwa bese ngibakhona bese bethi ke yini ongasitshena yona ngalapha bese ngisho ke mina ukuthi lo nalo ngimazi kanje nalo ngimazi kanje uGinenda ke wabangelwa yena angangazisi kaThumela angifuni lokhu ukuthi athi
athi kimi akhuluma into athi kimi uGinenda athi ngamtshela ngambeza uthi saba cha akekho umuntu ongapheka umthetho bafanele bona bakhiphe uGinenda akhiphe incwadi eza straight udriver ilethe kimi ngibe lapha mzukwana kuqalwa kunabasolwa ngibakhombe mina ukuthi ngoba ngabasho kuyi engikubuzayo ke ngithi ngibani wakhomba laba abasolwa lapha enkantolo ubaba uZungu yena ngabe unalo ulwazi nje ngokushona kaMeyiwa khona ulwazi analo cha anginalo mfowethu ngadangana nje ngangibuye emsebenzini ngezwe kuthiwa nje ugoalkeeper wethu ngoba phela bevimba yonke indawo bengavimba eclubini yePirates kuphela ngadangana sonke sabuzana nakho ukuthiwa akaze ngazi lutho nokuqala ngaze ngoba lo ndoda nami athi mayifika lo iPhoyisa athi makhulu bese ethi uMeyi ngize ngimbuze ngisingezana indaba ngikhuluma indaba uMeyi athi hayi ukuthi uGinenda uthi umuntu okwenza lokho uyoba ukuthi uyothola ipromotion angazi lutho njengokuhamba kwakhe ngangibuye emsebenzini futhi mina ngikhule ngiyiloya umuntu okanje ongakwazi ngikhule ngineyalo angikwazi ukuthi ngithiwa hambile ngisho endaweni yakithi ngisiyo umuntu oganga mina nje endaweni yakithi ngoba ngichaza ngalahle inkulumo ngaziwa ngendlela okukhuthala okwenzela umphakathi intenye ethile enkulu khona izinto nje engizenzile yabo ngaziwa ngalokho hayi ngendlela lezi nasemsebenzini futhi ngihamba ngiyosebenza makuphela umsebenzi ngiyekha mase sengilalela ke sesizwile ke mzwana liqalayo sengizwa usikhumbuzo wena lo iPhoyisa ngithi bani nibiza nithini ngoConstable Zungu ngizwe sethula into eyangimangaza ezwe mangithi yangimangaza sethula into eyangimangaza ubufakazi bakhe hawu kanti umlaleli ngamlali bangibiza bathi hayi nakhu so usikhumbuzo sethula ubufakazi wangixaka usikhumbuzo kanti obe iPhoyisa nje hlala nami mina akasangihlebeli amagama akhe ubani mephelele usikhumbuzo nje leli usizwe leli kodwa ngingazi ukuthi engijala ukumbiza ngalo nje kakhulu usikhumbuzo manje ke kwangixaka ukuthi uGinenda kanti uthi akamazi umuntu akabaza abantu ababulala uMeyiwa kanti namhlanje usebazi kanjani angithi uyena lona basebenza bobabili noConstable Zungu uGinenda ubanike sethe usepoint elona ukuthi hambe yokhuluma uyokwethula ubufakazi lapha ngoba uthi uGinenda akazakwazi futhi kanjani usikhumbuzo eyiPhoyisa esehamba yena bena uGinenda bakwazi bobabili lento ngoba phela uGinenda usethe hamba uyokwethula ubufakazi wafika wabethula obasimangalisa wabethula ukuthi lo iPhoyisa lela kwaZungu lithi malithi la fonelo nakho ke manje ngiyabuza ke ngibuzela ke manje lapho sokungixaka khona sengibuzela nabo labo abangabasono ngoba bephathwa uthi lo mfana wami iPhoyisa uthi wabizwa yena wayengekho lapho wabizela le kwathiwa kafike le mayifika le wafika kuthola ukuthi kubhizi ngokunye bafe bathatha laba mayifikela kulamagenge akithi ahlala na akufewa wathatha isibhamu sakhe wathatha ikhiya zemonto wasala wahanjwa bayoliwa umbuzo wami uthi ke kuye makwenza yena wabe esebizwa kanjani eyiPhoyisa ngoba phela kushuthi laba baganga ebese bona beganga bese bebiza iPhoyisa lizoba khona la umbuzo wami ke futhi oqondene nokuthi nampa ke laba sokuthiwa yiba benza lokho wenziwe yini pho mase kwenzeka uGinenda mabethi uZungu lo iPhoyisa elethula statement wenziwe yini uGinenda ngimukele lokho kanti uGinenda akazi wazi mina wenziwe yini ngabe phela uGinenda waphumela eceleni wathi ngibani kanti incwadi ebhaliwe eyaya ejajini ukuthi nangu umuntu oyoba khona bangibizile bangithola wenziwe yini ke uGinenda maye nobufakazi bakhe
So ngaphandle kwaleli cala likaMeyiwa asilibeke eceleni lezi insizwe ezilapha na ke ezisolwa ngaleli cala uyazazi nje zona cha abafa ngiyabazi ngizothi kulabana ngazi ababili emuphi namuphi ngazi uSibiya umakhelwana wamfana kaSibiya ngazi lo kwaNtanzi lo kwaNtanzi uzalwe ekhaya kwamama ngqo hayi ngesibona uzalwa ngumza wami abazalwa umalume ebengifuna ukuqinisekisa mina ukuthi kahle kahle ubabuzungu into akhala ngayo la yini ukhala ngokuthi uGininda kambharisanga istatement lesakhuluma ngaso ukuthi wasibhala noma uphika ukuthi bake bahlangana ikhona kuyikuphi hayi mina ngikhala ngalokho okushiwo uyu uGininda othi wangibhalisa istatement ngeza kuye akulona iqiniso ngikhala ngaye lokho ngikhala ngakho lokho ke mina ukuthi njani ke mangibhalisa istatement akasenzeki ngani ngibe khona ufuna lapho ngizohlunga labantu phela ngihlukanisa ukuthi nampa abakanje nampa abakanje ngoba uyabona njengoba bebalwa belapha behlela laba kunye nje lo yiphoyisa Constable Zulu ufike bese fika ukugcina wathi uthunywe uGininda ukuthi uzothi angana amazofana ngimemeze lo muntu ukhona lapho ukhona lapho wathi kimi namfana webaba uthunywe uGininda uthi angizofuna uyayazi intombi ambona lokuthiwa ngintuli ngintuli khona igama ke lela balishoyo ke linye lakhe bafisa ukudla khona ke unkani wazosho njalo kimi wathi uyayazi intombi kaNkani ngambuza ukuthi mina ngoba mina ngenganje ngidlule kulelo zinga lelo lokwazi abantu abancane nentomzana wazobuza kimi into ebucayi kwayena ngahlangana naye hamba nayo lo ntombi ngeke ngimkhona ngayibonela insizwa nje ngeke ngisho futhi ukuthi intombi yakhe kwalo ntombi kangiyazi kwayena kangimazi ngoba ungibuza nje bathi hayi manje uthi uGininda uthiwa lapha afela khona uMeyiwa imali bayinikeza intombi ngithi mina angiyazi nalo ntombi kwayena kangimazi ngaze ngamkhuza ke lapha ngaze ngamkhuza khona ukuthi ngisacela unciphisa ukuzala ngoba awuzile ngoba uzoxoxa nami ngento yosiko uzoxoxa ngento kaMeyiwa njalo nje okugcina usawukhumbula unyaka la uGininda afike khona la eNewcastle ahamba nomlungu ukuthi bekuyimuphi unyaka angisawukhumbuli kahle kodwa unyaka kuyoba kubo 2023 2021 ngoba nami nganginakele ngibuka phela lokhu kuthiwa uyangifuna ngekathi kade kufuna bese kuyilesi sikhathi esekhulumile ngawe enkantolo noma bengakakhulumi wayengakakhulumi wayengakakhulumi so njengoba esekhulumile ngawe enkantolo ikuphi ubabuzungu afisa ukuthi kwenzeke kwenza mina akukho bengizokhipha nje lento angenza yona azothi kimi imina engaziyo uyafuna noke enkantolo kodwa maye ngakubiza nje athi okay ke woza ke enkantolo uzoyikhulumela ungayi sefuna ukungiveza kubantu ungaya khona lapha kuye kanti yena usemubi kimi ungiyekile phela ngizothi ngisafunana abaphana necala ufakaziwe kwedlula ungiyekile esikhundleni sokuthi angibize wangiyeka wayengiyekeleni ukungibiza wawuzoya eqaleni ngangizoya mayithumela incwadi umthetho phela ngangizolandela nami umthetho ukuthi umthetho akekho umuntu ongapheka umthetho ngangizoya ngoba kwakuzophuma nencwadi ngoba ngisho nje ngithi incwadi akekho umuntu obizwayo ngoba ngisho lencwadi yokubiza ukuthi umuntu umbiza ngencwadi fanele ayivezeke uGininda lezi incwadi funeka ayiveze nanokuthi ke angazi ke noma nanoba ngisho ukuthi ngabantu umthetho ukuthi kufanele noGininda mina azongenza nje uPophayi wakhe angenza ukuthi mina uzongisa ngaphandle ngoba nami nginomzi nginezingane nginani nonke uzongisa u-right nasho njalo kimi ukuthi uzongisa ngaphandle ngani ngoba efuna ukuthi ngivume konye ngivulele konye kuphela khona imali ebekiwe lapha engayazi mina
vese impilo yami angisakwazi vese ugineni ukumbuka nokumbheka ngoba impilo yami vese seyithathile ngoba nongangivelela namhlanje nje ngoba ngila angisho ukuthi ngiqala namhlanje ngiyasho ukuthi noma ngalahlekelwa impilo yami manje yoba kugininda nephoyisa engilizalayo Constable Zulu noma ngenzakala ini yibo ngoba uthi kimi ugininda sewaze ngabaleka kusho ukuthi phela ngingabalekela yena nampe ngihleli nabo kusho ukuthi ngibalekele laba abantu akwazi ubaleka lapho ohlala khona angibalekile mina ngakhipha unkosikazi omunye ngamakhela umuzi futhi lokho mabe kufuna ngokuthi ngingaziki ngoba nina nikhona nje ngiyabuthatha into ethi ngiyanicela ngihambe nani ngiyocela amaphoyisa ngiyocela lapha enkantolo afike nje ngithi ngiletheni ake bengivulele ukuthi uzungu sokukhulunywa ngokomndeni lapha seyihambe mina ngiyaqala uhambe enkantolo ngoba ngenganya zingihamba qale manje basengaka usuku uyahamba ngodaba lomndeni ngihamba ngeundaba lomndeni wasekhaya endlini omndeni owodwa uyabona nje uGinindo bethi ngabaleka ngisho abanye abaphathi besiteshi ebebeza lapha ekhaya nanka amaphoyisa ayabopha ngize ngihamba police station nje ngokomndeni walapha ngahamba ngothetha amacala njalo ngize namanje nje sho ngase kade lokho ngiye enkantolo